Gospodin. Odnosno kasnije, nakon 20 minuta, 5 minuta, informer je izbrisao ovaj članak i Kasim Tači je u intervjuu za britanski Independent izjavio da postoji opasnost da protesti opozicije nateraju Vučića da odustane od postizanja sporazuma, ali da se on nada da neće. Komentar redakcije Dnevnika Slobodne Srbije. Sram te bilo, Aleksandre Vučiću! Dobro večer, dragi ljudi. Svi do jednog su saglasni da su ovi krediti nezakoniti, štetni i kancerogeni, kako je jedan od njih rekao. Onda kreće igranka Rigišpil, koje zatezne kamati do 180% godišnje, naravno nezakonite kao i sve drugo. Hiljade i neke, svi vi, računajte na nas!